Salut di an dud, sedahe penat kenta kenavo, leor maiwen renodo. Dagenta on sonjet perag e brezonek ar ger anavezeta gant an dud ne gomzon chod brezonek a zo kenavo drevraz en ur yer. Et je traîne en arrière haral, il y a des skate kenter penaos la rod bonjour nan dut a neuze on ben ar fin a respond a zo pigre breonek ne sket une doare simple de la rod bonjour a la rod bonjour égalek boutezo ar ger demat mais une temps formel une temps classel a gandu de l'art kenter ba monara penaos macon penaos itro un trev genor neuze chetu perag on avec rogat got un titre c de esquai ba chetu un doare ispicial a zo gater breonek a zo goulen dortu gant an dut ba penozia gete e l'air komz de zon D penozia geten D quoi. Daosta skriva a reer e brezonek. Daosta koze al brezonek a re an du gezana. Penadou a leor a oa dagenta kroniken nou var ar yez skrivet evit ar gelaouen breton l'air malabour ar gazeten nerez. Historio bihan evit an dud a ninke brezonek erien met dedenet da houzout iror var ar yez hag ar bretonlet. D'eskwer ive la e brezonek ive savet ur frazen en ur grog dre an elfen poezusa. Ive dagenta ive kroget got an elfen poezusa. Hag aliez ive la rat a vretonnet d'inketud n'inke flapperien, d'inketud massilia. Doare da gomz nebeut a frez on eus. Ba setu, ar yez a glot got an doareze de vout amant ibrer neuze ur skouer da ziskouez ba petra voilà pesor liam zo itre spere d'un dud trop spere d'un dud hag ar yez. Kenavo a zo em bornet eti les éditions blanc et noir.